Teisel naisel, kel oli palju raha, oli kombeks pidevalt naljatada teemal, kuidas ta valmistub vaeste majja kolima. For example, a woman who had a great deal of money joked continually about getting ready for the poorhouse. Mõne aastaga oli ta peaaegu puupaljas, kuna ta oli mõjutanud alateadvust oma kujutlusega puuduse kannatamisest ja piiratud võimalustest. In a few years, she was almost destitute, having impressed the subconscious mind with a picture of lack and limitation. Õnneks mõjub see reegel nii üht kui ka teistpidi ja vaesus on võimalik pöörata jõukuseks. Fortunately, the law works both ways and the situation of lack may be changed to one of plenty. Näiteks tuli ühel palaval suvepäeval mu juurde naine, kes soovis ravitsemist külluse saavutamiseks. For example, a woman came to me one hot summer's day for a treatment for prosperity. Ta oli närtsinud, masenduses ja julguse kaotanud. She was worn out, dejected and discouraged. Naine teatas, et tal on varuks vaid $8. She said she possessed just $8 in the world. Tore, siis õnnistame $8 ja mitmekordistame need, nii nagu Jeesus Kristus söötis leiva ja kalaga ligi 5000 inimest. Good, we'll bless the $8 and multiply them as Jesus Christ multiplied the loaves and the fishes, for he thought that every man had the power to bless and to multiply, to heal and to prosper. Naine küsis, mida ma järgmiseks teen? She said, what shall I do next? Ma vastasin, järgi intuitsiooni. I replied, follow intuition. Kas sisetunne sunnib kuhugi minema või midagi tegema? Have you a hunch to do anything or to go anywhere? Intuitsioon tähendab sisetunnet või sellest õppimist. Intuition means intuition or to be taught from within. See on inimese eksimatu teejuht ja ma selgitan seda lähemalt koos selle reeglitega järgmises peatükis. It is man's unerring guide and I will deal more fully with its laws in the following chapter. Naine vastas, ma ei tea. Sisetunne käsiks nagu koju minna. Mul on raha vaid bussipileti jaoks. The woman replied, I don't know. I seem to have a hunch to go home. I've just enough money for car fare. Tema kodu oli kaugel, üsna vaeses linnas ning mõistuse hääl, intellekt oleks kindlasti öelnud, jää New Yorki, otsi tööd ja teeni raha. Her home was in a distant city and was one of lack and limitation, and the reasoning mind or intellect would have said, stay in New York and get work and make some money. Ma vastasin, siis tuleb koju minna. Sisetunde vastu ei tohi kunagi käituda. I replied, then go home. Never violate a hunch. Laususin talle järgmised sõnad. Kõik tead ja jõud avab tee küllusele. Ta on kui vastupandamatu magnet kõigele, mis jumaliku õigusega talle kuulub. I spoke the following words for her. Infinite Spirit opened the way for great abundance for her. She is an irresistible magnet for all that belongs to her by divine right. Palusin tal seda jätkuvalt korrutada.
ta sõitis kohe koju. I told her to repeat it continually also. She left for home immediately. Kui talle järgmisel korral helistasin, selgus, et ta oli kohtunud oma perekonna vana sõbraga. In calling on a woman one day, she linked up with an old friend of her family. Selle sõbra kaudu sattus tema kätte imekombel $1000. Through this friend, she received thousands of dollars in a most miraculous way. Sellest ajast peale on too naine sageli palunud, et räägiksin kõikidele naisest, kes tuli minu juurde, varuks vaid $8 ja sisetunne. She has said to me often, tell people about the woman who came to you with $8 and a hunch. Inimese elutee on alati külluslik, kuid sellele saab osaks avaldumine ainult soovi, usu või kõneldud sõna kaudu. There is always plenty on man's pathway, but it can only be brought into manifestation through desire, faith or the spoken word. Jeesus Kristus väljendas selgelt, et inimene ise peab astuma esimese sammu. Jesus Christ brought out clearly that man must make the first move. Paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse. Ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Pühakirjast loeme ja annate mulle käsu mu kätetöö jaoks. In the scriptures we read, concerning the works of my hands, command ye me. Kõik teadja, Jumal on alati valmis ellu viima inimese väiksemad või suurimad palved. Infinite intelligence, God, is ever ready to carry out man's smallest or greatest demands. Iga soov, pomisetud või välja ütlemata, on palve. Every desire, uttered or unexpressed, is a demand. Me ehmatame sageli, kui soov ühtäkki täide läheb. We are often startled by having a wish suddenly fulfilled. Näiteks nägin kord enne ülestõusmispühasid lillepoe aknal imekauneid roosipõõsaid ja soovisin, et minulgi oleks selline, ning hetkeks sähvatas vaimusilmas, kuidas see mu uksest sisse kantakse. For example, one Easter, having seen many beautiful rose trees in the florist's windows, I wished I would receive one, and for an instant saw it mentally being carried in the door. Ülestõusmispühad jõudsid kätte ja koos nendega jõudis mu koju kaunis roosipõõsas. Easter came and with it a beautiful rose tree. Järgmisel päeval tänasin oma sõbratari ja teatasin, et just niisugust ma olingi endale ihanud. I thanked my friend the following day and told her it was just what I had wanted. Sõbratar vastas, ma ei saatnud sulle roosipõõsast, vaid hoopis liiljad. She replied, I didn't send you a rose tree, I sent you lilies. Lillemüüja oli tellimused segi ajanud ja saatis mulle roosipõõsa vaid seetõttu, et ma olin soovi lendu lasknud ja pidin saama roosipõõsa. The man had mixed the order and sent me a rose tree simply because I had started the law in action and I had to have a rose tree. Inimese ning tema unistuste ja kõigi südamesoovide vahel ei saa seista midagi muud kui kahtlus ja hirm. Nothing stands between man and his highest ideas and every desire of his heart but doubt and fear.
Kui inimene suudab soovida muret tundmata, täidetakse iga soov kohe. When man can wish without worrying, every desire will be instantly fulfilled. Järgmises peatükis selgitan selle teaduslikke tagamaid lähemalt ning õpetan, kuidas kustutada hirm teadvusest. I will explain more fully in the following chapter the scientific reason for this and how fear must be erased from the consciousness. Inimese ainus vaenlane on hirm. Hirm puuduse, hirm ebaõnnestumise, hirm haiguse ja hirm kaotuse ees ning ebakindlustunne teatud tasandil. It is man's only enemy, fear of lack, fear of failure, fear of sickness, fear of loss and the feeling of insecurity on some plane. Jeesus Kristus ütles neile, miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised? Jesus Christ said, why are you fearful, O ye of little faith? Siit näeb, et me peame asendama hirmu usuga, sest hirm on kõigest pahupidi pööratud usk. So we can see we must substitute faith for fear is only inverted faith. It is faith in evil instead of good. See on usk kurjusesse, mitte headusesse. It is faith in evil instead of good. Elumängu eesmärk on näha selgelt inimese headust ja pühkida minema kõik vaimupildid kurjusest. The object of the game of life is to see clearly one's good and to obliterate all mental pictures of evil. Seda tuleb teha alateadvuse mõjutamisega, luues ettekujutuse heast. This must be done by impressing the subconscious mind with the realization of good. Üks väga tark mees, keda oli elus saatnud edu, rääkis mulle, kuidas ta kustutas oma teadvusest kogu hirmu, kui luges silti, mis rippus seinal korteris, mida ta külastas. A very brilliant man, who has attained great success, told me he had suddenly erased all fear from his consciousness by reading a sign. Seal seisis suurte tähtedega, milleks muretseda, nagu nii ei juhtu see kunagi. He saw printed in large letters this statement, why worry, it will probably never happen. Need sõnad sööbisid kustumatult tema alateadvusse ja nüüd on ta kindlal veendumusel, et tema ellu võib tulla ainult head. These words were stamped indelibly upon his subconscious mind, and he has now a firm conviction that only good can come into his life. Therefore, only good can manifest. Seega tuleb kõnelda ainult head. Therefore, only good can manifest. Järgmises peatükis võtan vaatluse alla alateadvuse mõjutamise meetodid. In the following chapter, I will deal with the different methods of impressing the subconscious mind. Alateadvus on inimese truu teener, kuid sellele tuleb hoolikalt valida ja anda õiged ülesanded. It is man's faithful servant, but one must be careful to give it the right orders. Inimese sees on peidus vaikne kuulaja, tema alateadvus. Man has ever a silent listener at his side, his subconscious mind. Iga mõte, iga sõna mõjutab seda ja see viiakse ellu üksikasjalikkuse täpsusega, nii nagu ka registreeritakse iga noot ja hääletoon. Kui laulja salvestab laulu ja kui ta köhatab või kõhkleb, salvestatakse seegi. Every thought, every word is impressed upon it and carried out in amazing detail. It is like a singer making a record on the sensitive disc of the phonographic plate. Every note and tone of the singer's voice is registered. If he coughs or hesitates, it is registered also.
Visakem siis peast kõik salvestised, mida me enam säilitada ei taha, ja asugem looma uusi ja ilusaid tulevikuks. So let us break all the old bad records in the subconscious mind, the records of our lives, which we do not wish to keep, and make new and beautiful ones. Kõnelge valju häälega, jõuliselt ja veendunult need sõnad. Speak these words aloud with power and conviction. Nüüdsest viskan oma alateadusest välja ja purustan kõik vanad ebatõesed salvestised. I now smash and demolish by my spoken word every untrue record in my subconscious mind. Nad lähevad olematuse prügihunnikusse, kuhu nad kuuluvad, sest nad on mu enese mõttetute ettekujutuste viljad. They shall return to the dust heap of their native nothingness, for they came from my own vain imaginings. Nüüdsest alates laadin alateadusse vaid täiuslikke salvestisi Kristuse kaasabil ja need puudutavad tervist, jõukust, armastust ja täiuslikku eneseteostust. I now make my perfect records through the Christ within, the records of health, wealth, love and perfect self-expression. See on elu mänguväli ja mäng on võidetud. This is the square of life, the game completed. Järgnevates peatükkides näitan teile, kuidas inimene saab muuta oma elu oma sõnu muutes. In the following chapters, I will show how man can change his conditions by changing his words. Need, kes ei tunne sõna jõudu, on ajast maha jäänud. Any man who does not know the power of the word is behind the times. Surm ja elu on keele võimuses. Death and life are in the power of the tongue.